Aikari itura ria Kathangariri kaunti-ini ya Embu ni mamukirite urigitani utari marihi mubango uria utabanitio ni ruhonge rwa uguri na wendia wa macani KTDA. Wanjiku anahudumiwa. Aikari na arimi ya mathurimitwo mirimu iria itagwatanagio na gucoka kuheo dawa gutari marihi. Mirimu ya kansa ya nyondo, kansa ya prostate na kansa ya cervical na mirimu mingi ta mirimu ya sukari na iria ciengi, na nigetha tukorwo tugitethia andu etu. Ugima wa mwiri gukwa andu aria engi mathinaguo ni mirimu ya mbevo tondu turamukaga tene majanire, koguo mbevo gukwa ikoragwo inyingi na muno mathindi. Abithaa munene wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino John Mukundi ahithuritie mirimu ino niyongererekete na njira nene na gucungiriria ikuo nyingi. Area no ya Kathangariri aswa ni ituikite ni area irakorwo ina mirimu ino mingi muno, especially mirimu ino ya sukari itongoretie, na ya pressure, na ya mirimu ya nginya asthma, na ni gitumi twi guku thiini wa gikaro giki na nigetha tubate kumatethereria kurwa na mirimu ino. Mukundi ni orite aikari mahimbirie guthurimagwo mwiri mahinda kwa mahinda na kuyukia kunogora mwiri ari njira imwe cia kuhitana na mirimu ino. Mweno ya NCD ni etuikite number 2 thiini wa county ino yetu ya Embu, na koguo ni gitumi turakorwa twi very keen ukaroria andu ago ku maita mare mengi ni mavandaga manjani na kawa muno, koguo migunda yao ni ya cash crops, na koguo ukinethira indo ta irio ni irakorwa inini thiini wa area ino nondu matiravanda irio nyingi, na koguo eating habits ciao ikinakorwa itirakorwa imbega muno. Abithaa munene kuma ruhonge rwa uguri na wendia wa macani KTDA Elijah Ajue oigite mubango uyu urahuthirie muigana wa ciringi 300,000 guku arimi aria mamukirite motungata maya magicokia ngatho. Mukuria angekora tai na avia mbega mbesa kana bata gutuga majani andizo wira majani wira murito mwira mundu atuza majani rugamite muthenya mugima wira urenda mundu akore na avia mbega kuni twiziriria akoria makama na avia mbega no mabata gutuga majani mengira mongere production yetu na tuvote ku sustain business ya majani Kathangariri. Ni tondu tukoretwo twina thina wa maru, twaketha majani thaa mugwanja gikinya tukoragwo tukiinaina tukiendia majani na tukagwatwo ni murimu wa maguru. Ngiribotera Kameme TV, Njeta Gitau wa Wanjiku.